thikũ ya 13 mweri wa gatano mwaka wa 2024 na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩria ngoro ngĩkũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV gĩkũnjũro-inĩ gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ ngakĩhoka atĩ thikũ yaku no ĩrathiĩ na mbere gũkwagĩrĩra niĩ ndagĩũka nĩguo ngũmenyithia ũrĩa bũrũri wa gĩtindo kĩgariũra ngũrehere riboti kuma kaunti itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nginyagia riboti kuma nja wa itoka cia bũrũri tukoroke ugo nginya riboti cia mathako ni maingĩ marĩa andiki aitũ a mohoro magĩtũharĩrĩirie na mbere ndata betamũkĩra matemo ma mohoro. Mamwe marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ atĩ mathukuru gũcokereria ũmũthĩ gũkũ William Ruto akĩenderea waki werũ wa irathi thũkangĩtio nĩ mbura. Kĩrĩro kĩa Kenya kĩgĩ ndereti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 na waikari ya mũno wa Tugonye Mwea kwambĩrĩria waki wa daraca ĩrĩa yaunirwo nĩ mbura. Atugagĩtĩka mũno makĩria nĩ we gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ mĩaraho ya mũthereri kana atĩ gĩkũnjũro gĩkĩ tũrakĩmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Wathiĩ kũrĩa mwena wa Facebook ũgũtũkora kwa @Muthingi TV, waikũrũka kũrĩa mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na nĩ hingo ciothe gĩikara gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũmemerekia njĩtĩkaga wa irimũ wa Kimani. Haya na tukĩambĩrĩria na riboti itũ ya mbere mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũcokereria kwa mathukuru mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩarĩkĩtie kũhũra cabi gũcokereria kwa mathukuru mĩena itiganĩte na kũrĩa egũgĩcerete cukuru-inĩ wa Lenana gũkũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa kĩnyitirwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja oro hamwe na minister wa gĩthomo mũndũ ũgwĩtwo Machogu na kũrĩa William Ruto eranĩire atĩ mĩtaratara mĩega nĩ ĩgathĩkĩtwo gũtigĩrĩra atĩ arutwo aya marĩ na ũgitĩri wa kũigana gũkũ akiuga thirikari nĩerekereirie kĩgĩna gĩa gũthondeka irathi ciothe iria irathũkangĩtio nĩ mbura. Excellence. Welcome. Aya. Wananchi wa Ngando wa mjambo. Dagoretti South bwana asifiwe. Watu wa Nairobi. Asante sana. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Mimi najua leo tumekuja hapa kwa sababu ya kufungua shule yetu hii ya Lenana School Primary. Mimi kwanza nataka niwashukuru wananchi wa hapa. Mnajua nilikuja hapa kama miaka 4 iliyopita. Wakati tulipata matatizo makubwa na shule moja ilikuwa hapa ilivunjika na watoto wakapoteza maisha. Si kweli? Na siku hiyo niliwaahidi ya kwamba serikali tutatafuta mpango ili tuwajengee shule ya serikali kwa sababu ile shule ilikuwa private. Na nilienda nikaongea na wale wanaosimamia Lenana School ili tupate ardhi hii kutoka Lenana School tuweze kuwajengea watoto wetu hapa. Hata ingawaje ilichukua muda kidogo kwa sababu ya maelewano. Mwaka uliopita tulianza ujenzi wa shule hii na mimi nimefurahi sana. Leo tumefika hapa kufungua madarasa 22 ya kwanza. Watoto wetu 1300 wataanza kusoma hapa shuleni. Na nimejaribu kuuliza hawa wanafunzi. Wengi wametoka mashule tofauti tofauti. Hawa wanafunzi wametoka shule karibu 10 different schools. Lakini leo wanaungana hapa, shule hii sasa itakuwa shule yao. Na ndio nimekuja hand over hii shule kwa hawa watoto. Si ndio? Najua bado tuko na kazi ya kufanya hapa shuleni. Na hiyo kazi iliyosalia mimi nataka niwahakikishie tutakamilisha.
bado tuko na sehemu hii. Mnaona hapa bado iko mchanga mingi na tuko na matatizo hapa. Wale walikuwa wanahusika walikuwa wananiambia watatafuta pesa, mimi nimekubali, nimeita PS wa mambo ya barabara, anakuja hapa Bwana Mbogwa na atakuja afanye hii kazi ya hapa. Hapa sasa tutawajengea vizuri na tuweke kabro, ndio watoto hawa watembee mahali pasafi. Sawa sawa. Vile tu tumekuomba mambo ya uniform, tunakuomba excellence, tukishirikiana ututengenezee tu barabara ya mama wa huu, ili sasa mimi kama governor niwafanyie hospitali ama jambo lingine ambalo wanahitaji. Nake muikareri igete wa ukui bugeni ya gĩbũrũri mũndũ gwĩtwo George Kariuki nĩarekete kuga atĩ barabara nĩ gũkorwo igĩthũrimwo makĩria nĩ rũhonge rwa NTSA makĩria ngari iria igũkorwo igĩkuua arutwo kũmatwara macukuru, kuona atĩ mĩtino ya barabara nĩ ĩkoretwo ĩkĩongerereka na gĩkĩro kĩnene. Serikali inatupatia support kama sisi wajumbe. Hakuna mjumbe awe ni wa opposition awe ni wa serikali. Serikali ya William Ruto imetupatia support mzuri sana kupeleka watoto wetu shule ndio waweze kupata masomo. Hata tukiwa tuko na hii janga la floods, nataka kushukuru serikali, kushukuru Mungu kwa sababu mvua imeenda chini na serikali imesema watoto warudi kesho. Wazazi kesho kama vile serikali ilivyotangaza waweze kupeleka watoto shule, na wale watakuwa na shinda hapa Geshogo tutaweza kuangazia hizo mashinda pamoja na walimu wakuu. Na hapa Geshogo already tumejipanga kwa sababu basari already tulikuwa peana kwa mashule mengi. So tunataka hawa watoto wakirudi kesho tusikue na ajali za barabarani. Madriver wote wakuwe waangalifu siku ya kesho. Na tushaongea na watu wa NTSA wahakikishe hakuna gari ambalo liko kwa hali mbaya. Gari ambayo iko unroadworthy, tuhakikishe hizo gari zimeondolewa kwa barabara ndio watoto wetu watumie gari ambazo zitawafikisha kwa shule. Kwa hivyo watoto waende shuleni, na wale wanaenda mbali tunawaombea wafike salama. Na wale wanaweza pata shinda, tafadhali mtu akipata kuna shinda yoyote ya maji asidhubutu kuvuka kama hakuna usalama. Nao aikari oro hamwe na atongoria kuma kaunti ya Kirinyaga ni macakaĩte nĩ wongerereku wa ikuũ cia mbeũ njĩthĩ iria ciumanĩte na mĩrimũ ya meciria nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra kũrĩ ayuthi na makĩria mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩu, kũrĩa atongoria aya maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ya Kirinyaga oro hamwe na thirikari cia matũra harĩ gwethera mbeũ njĩthĩ mawĩra oro hamwe na kũhingũra thibitarĩ iria irĩthũrimaga mĩrimũ ya meciria gatagatĩ ka ayuthi. Every hospital thĩinĩ wa Kirinyaga, especially Kianyaga, Kĩmbĩmbĩ, Kagio, Kũracagana, Barisho na Kĩrũgũya thibitarĩ nĩ tũestablishĩte mental health centers nĩgetha ayuthi aitũ na andũ arĩa mothe me stress na arĩa meraigua mena challenges ya maisha mathiĩ bau magatuĩka counseled na magekwa counseling nĩgetha maũndũ magĩrĩre thĩinĩ wa mĩtũrĩre. Niĩ ta ndĩ mũtongoria wa rĩngĩ bunge nĩ tũkwambia gũthondeka bill na nĩ ngũ-sponsor bill ya mental health nĩgetha aikari a Kirinyaga na ayuthi a Kirinyaga mahote gũteithĩka na bill ĩyo, na nĩgetha twĩcirie twĩ Kirinyaga county ũrĩa tũgwĩka nĩgetha tũbũrane na mental health which is a challenge in our lives currently. Kĩmisa kwĩ aciari na kanitha na thirikari nĩ tũ embrace ayuthi aitũ na tuma encourage tondũ maisha na kila ayuthi maragerera ciari aitũ ndio bindi mari yuthi matianagerera maũndũ ũrĩa tũragerera ũmũthĩ tondũ na tũgũtũra kwa taũni na twaimagara ayuthi nĩ maracaba maũndũ maingĩ na responsibility ciao nyingĩ
challenge ria nene ati resources matire income matire na maundu magatuika marito thiini wa miturire yao kokende request kanitha na thirikari support ya youth na njira ciothe mangivota maje mitaratara even national government yongerere mbeca thiini wa county government nigetha county government na ithuĩ twĩ ũtongoria-inĩ wa county government tubote gũteithia youth atukana na gũkũ icagi-inĩ nĩ ũndũ ũgĩkĩgũmĩrĩte matũũra maingĩ gũkũ ona gũkũ gwitũ na kĩrĩa ndĩngĩũria please nĩ atĩ mũngĩkorwo mwĩna mũndũ wa family especially the families ona itũũra mwone kwĩ mũndũ wanyu ũrabehave na njĩra ĩtararĩte depression nĩ mũrimũ na gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyita twaguo ndagweta. Haya na tukire oguku kaunti-inĩ ya Kirinyaga tuingire mwena wa Togonye uko ni mwena wa Mwea kuria aikari aguku manyitanire hari gwaka werũ daraca iria irakorirwo igithukangio ni mbura hari mwena uyu wa Togonye na kuria aikari aya maugite ati ni makoretwo magithinika muno makiria hari gukira guthi gicagi-inĩ kiu kingi gĩa Kĩmbĩmbĩ makiuga ati thirikari ya matura nginyagia riu ndĩrĩ irakinyia uteithio wao. Tukire thiini wa barabara ino itu ya kuma PI guka Togonye kuthi Kĩmbĩmbĩ barabara ino itu ikoretwo na mathina na nibo baria muthenya ungi baragwire mundu rui na arakua na bado ona ndari arathikwa muthenya wa umuthi twaroria tuona biacara citu ciothe ni ciarugama tondu ndungibota kuthie kuria matuka maitu mari ndungibota kuthi kware itu ya Kajijiro waba ndungibota kuthie biacara o yothe ungirori ici ni ngari rugamite aba ni marori mamaturetagĩra indo ici ni Nissan igukite ma occasion guku ciothe ciarugama muthenya wa umuthi aba na riria turoririe tuona ni gwakinya muthia guti mundu wa thirikari tuonete makaya maitu na twaikia gaka niko gakoragwo the divisional headquarter ya Muridoko division dio witu aikaraga guku kana ACC 1 na riu thina uria twinaguo ni ati karũĩ gaka ni kambastite ni undu wa flooding iria koretwo ku thiini wa bururi na twina kiewa muno tondu ni gakuite andu atatu ona Tuesday tugakorwo na mathiko na makuitwo ni karũĩ gaka na magakwira ha nyimite mwena wa Togonye mutaga wira wa bonda umundi tunganite gitati tungite kuthondeka ndaraca ino tugitethagirwa ni mucimi wa itu Ndambĩri aratwigirwe kiriro gitu tondu wa ndaraca ino tuonete mathina maingi muno turaugaga tuthondekerwo o muthenya na riu ndaraca iratokire kuthi gwita mundu irathi mai marakua mundu nake Ndambĩri tondu wa gutwigirwe tha citu aroka turathondeka ndaraca guko na gukua na bikibiki ni mathina o tukithi abona bikibiki kubethuka tutirabethuka na customer riu turatinda bara twikarite bara stage tondu riboti iyo kuma kumwena wa Kirinyaga niyo igukorwo igitweka mweke gathi haraya turacokereria na mangi maingi. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nigetha tukorwo tukinyitanĩra hamwe guteithia na kugarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Haya nitwagicokereria na riu tugithie na mbere ni ate muikariri igite wa kamite ya budget bunge-ini ya gibũrũri na no mũmbunge wa Kĩharũ mũndũ gwitwo Ndindi Nyoro nethete na mbere gutetera ndereti kana uhoro wigie budget ya mwaka wa kigina wa mwaka wa 2024 2025 na kuri ugite budget ino ni koretwo ikigathikana niyo igukorwo igikinyaniria kana kuhuthiria andu miturire. Na mimi nataka nipongeze watu wa gazeti, they give us information. Na nimeona pia wameanza kutabulate maneno ya finance bill. All I want to say is this: Kenya is a very democratic country. Kama kuna nchi hapa Afrika ambayo watu wanasikizwa na serikali, I am sure Kenya is number 1 in Africa. Kenya even making a budget the way we are making a budget. Next week mimi nitakuwa Madera County. Mheshimiwa Kitilai atakuwa another county, because we are doing public participation even in budget making process. We come and ask the Kenyan people, what would you want us to do? Na tunaulizana maswali. So katika hii mambo nimeona ya mambo ya finance bill ya 2024, ile iko ni proposal from the National Treasury. When the proposal from the National Treasury comes to Parliament, that is when the main process begins. So yale yote tumeona ni proposal. I want to assure the Kenyan people, in the entire process of making the finance bill to become a finance act, all Kenyans' voices will be heard. And I want to assure the Kenyan people, this government is not hell-bent on overtaxing Kenyans. We want Kenyans to do their businesses without us bringing a tax regime that will distort decision making in doing business. Haya na tugithie na mbere turakurehera ripoti ya mwanya egie Herman Chola uria ni muikari kuma county ya Bungoma na uria utariirie uria akoretwo akihitukira ruo kuma ari na miaka wa ukuru wa miaka 6 uria aheirwo janjo ya polio na kuona ati muture wake no akorirwo ukirugama riu agetia uteithio kuma thirikari oro hamwe na andu a wendi mwega kuona ati nginyagia riu ndari arakinyaniria ukorwo akirigitwo. Kwanza nilikuwa nafanya na hospitali telephone operator na nikafanya huko. Ajabu ni kwamba sikulipwa ama sikuandikwa kazi. Nilifanya karibu zaidi ya miaka 20 na mishoe nikatolewa nikaambiwa enda nyumbani. Kwa hiyo ni kusema corruption ilikuwa hapo nyuma ya hali ya juu, na nikafanyia serikali kazi bila mshahara, bila kulipwa. Mwisho nilipoambiwa nitoke, nitolewa kwa nyumba, na katika hali ya kuhangaika, ndipo Bishop Malau akanipata, na katika kuhojiana naye akasikia na shida, na alikuwa amenunua kiwanja hiki ambako niko nao sasa. Mimi nimekaa na yeye kwa ndoa, nimekaa na yeye kwa miaka
25 kwa sababu nilipopatana na yeye mimi nilikuwa naishi Kitale na yeye tukapatania huko na ndio nikampata akiishi hospitali akifanyanga kazi. Sasa tulikuwa tunakaa kwa nyumba ya hospitali hapo. I've grown up seeing Eman and the family helping us in maintaining the neatness of the church ever since I was high school, and it hasn't been easy because the church is still growing. Most of the members, they are not financially stable, they depend on the bishop, so them getting support from the church members, it hasn't been easy. But we thank the well-wishers for always coming through and helping, sometimes the neighbors. Yesu mwokozi wangu akafa. Haya, na tugithie na mbere ni ati kumana na mĩiyũro ya mbura ĩrĩa ĩrakorirwo igithie na mbere ni ati thirikari ya county oro hamwe na kuria mona ya Garissa riu ni ikoretwo ikirogamia mihang'o wa ukui wa tũtarũ kumana na ikuũ iria ciacũngĩrĩirio ni tũtarũ tũtũ gũkũ. Thirikari ĩno ikiuga ati nimegũkorwo magĩthũrima mihang'o ya ukui wa tũtarũ o nginyagia rĩrĩa biashara ĩno ĩgakorwo ĩgĩcokereria. Hii operation ya boti ilianza bila mpangilio yoyote kwa sababu hakuna mtu alijali maslahi ya walemavu, na imeendelea kwa hizo siku zote bila kujali walemavu. And to make the matter worse, even the county government wako na boat ambao haina jambo lolote za kuzingatia kuhusu walemavu. Mimi nashangaa kama governor ako aware kuna boat hapa ambao ni ya county government na haijali maslahi ya walemavu. Although walemavu were never considered, mimi Garioba kwanzia leo kwenda mbele walemavu wao wamekuwa considered. Kesho ni siku ya kufungua shule. Kama unavyoona kuna watu wengi sana, boti ndio hizi. Tuambieni, kuna watoto wako madogo abaye wanasomea Garissa. Kuna watoto wako Garissa abaye wanasomea madogo. Wataenda namna gani? Mambo yao nani atajali? Na kama situation itakuwa as it is really possible watoto waende shule kupita kwa hii boti? Sasa kama mlemavu na walemavu wenzangu, ile kitu tumeona ni kama tumeashiriwa na serikali kuu na county government. Isitoshe hata wanasiasa hakuna yule amejali maslahi ya walemavu. Now I appeal to all Kenyans, mahali popote mlipo wakati huu wa mvua, tujali maslahi ya walemavu cause walemavu wanateseka. Now aremi kuma kuria mwena wa Kilifi ni magete mwihoko mweru wa gukorwo makiarahura urimi wao. O ni thutha wa kambuni ya EFF kwambĩrĩria uheani wa mbegũ cia mĩmera ya cashew nuts oro hamwe na mũringa, na kuria ikinya rĩrĩ rĩtanyitwo harĩ kũmateithĩrĩria kũhũrana na ng'aragu mahinda kwa mahinda ĩrĩa ĩgũmagĩra icigo icio itiganĩte kuma county ĩno. Kambuni ĩno ĩtanyĩte gũkinyanĩria gũkorwo ĩgĩkinyanĩria kũheana mbegũ ici kũrĩ aikari makĩria ma 12,000. Hii miche kwa jumla ni 1,500 ya mikorosho, alafu kuna miche 1,500 ya mizungi. Kwa hivyo miche hii tutaanza kuipeana kuanzia siku ya Ijumaa. Wakulima tutawaita, tutawaambia wachukue, na tayari tushawafundisha jinsi ya kuchimba mashimo, wameshachimba tayari. Kitu mebakia tu ni kupanda, na tutakuwa tunasaidiana nao kuonyesha pia kama wamesahau jinsi ya kupanda, na pia tutatembea na wao kipindi cha miezi kama 8 ili kuhakikisha kwamba ile miche ile imeshika vizuri. Tuna expect kama mti mmoja utatoa kama kilo 20, ukijumlisha na miche kama 400,000, tuseme kama ni 80% success rate. Hiyo ni kama
8,000 metric tons ambayo imekaribia na ile ambayo Kenya inapata kwa sasa. The species that we have for cashew are hybrid, are very well adapted to the climate so that they can produce in these circumstances and can then bring yields. So where maybe other trees and other crops might be failing, we really want to assure that the cashew, the moringa, the finger millet are adapted to this climate and will bring in the revenue, the food and the other benefits to those farming households here in Kilifi. Lakini FOF kwanza ilituletea mafunzo kule mashinani, ikatuelimisha kuhusu hii mbegu na jinsi tutakavyotayarisha mashimo yetu kabla tupewe hiyo miche. Mringa ama mzungi pia tunautumia kama mboga na bado ni dawa. Na katika mafunzo pia tuliambiwa kuna soko ambayo itanunua hiyo mbegu bado tupate pesa, ambayo hiyo pesa tukichanganya mrungi na mzungi ni pesa ambayo tutapata nzuri kwa imani, ili itatusaidia kwa kutuboresha afya zetu na hata kusomesha watoto wetu. Sasa hii ninatarajia kupata mikorosho 30 yenye naenda kupanda kwa shamba yangu. So hiyo itaniletea faida kwa sababu kama mkorosho mmoja unaweza toa hata kilo 80, inamaanisha nikifanya hesabu ya 30 mpaka 80, hiyo ni pesa nzuri kwa mkulima. Rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũingĩre kũrĩa iharo-inĩ citũ na kũrĩa tũgũkorwo tũgĩkũhe riboti ĩgiĩ mbĩtĩka cia FKFPL na kũrĩa Tusker FC gũtiga Murang'a Seals na Kimako thutha wa kũmafunga bao 2-1. Kũngĩ nakuo Police FC mayũkĩtie ũhotani harĩ timu ya Nairobi City thutha wa kũmatũngia na bao 2-1. AFC Leopards mayũkĩtie ũhotani wa bao 3-0 harĩ timu ya Talanta FC. Murore witũ ho niho tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo gĩkũnjĩro gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcokeria ngatho we wagĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ marĩa twambĩrĩirie gĩkũnjĩro gĩkĩ. Njokerie ngatho arĩa othe twakĩnyitanĩra nao gũkũ mwena wa studio, arĩa magĩtigĩrĩra atĩ gĩkũnjĩro gĩkĩ nĩ gĩakorwo gĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mabĩra-inĩ producer wakwa mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Mũrugi, Tael nĩwe uma director wakwa, Izo nĩwe kuma kũrĩa mwena wa graphics, Magi nĩwe kuma gũkũ mwena wa camera. Ngũririkanĩte wona ciarĩkia kwĩhenda mathaa ma hwaĩ-inĩ na mũgũkorwo mũgĩtũngana mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Mũcũĩ hamwe na tabarĩra wendete ya Kurung'a 2. Nĩ ingo ciothe njĩtĩkaga Wairimu wa Kĩmani, ngakwendithĩria mĩaraho mĩega.